Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai. Seremanda Nikoa,
Erto sabi kinta bakiti ko na matay lawalongo ni balikoroi ki tumundu pinakapakalebu na sandu ba tati ko may na singalebu hindi sa tika wunan da malawa tika buwan na sere ke na ibukatangi na itukutuku ke na itakitaki so na non da ngau na bangko na beisinga na lamani dua na malawa tapos pinakatiko kina na non da ngau na radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai ngona non da Vata and tapos ang Bula tiko kina ki New Zealandi i Australia ni Bula binaka top end ni Bula binaka na rongo tiko my Northern Territory pinakapakalebu may Perth pinakapakalebu may Canberra ke mo ni na kando ni sama tiko may Serene pata ke Darwin pinakapakalebu na biatian me na Pasifika laila da kauni balu na tutoka lau ni Bula binaka torika tinai na tukuka na kando e peli bote na kanda bueka mai majuro na tu masela pinakapakalebu na sama tiko may nasana itinika vai na nonta pa nuai viti pinakamay na tu ni rurungo tiko na raki na singa indai dena ngailan kidila na singa me katakatu na kayani na muani ambakingo ni sator tiko may na singa ni sudu kay na tawasan na sando niya tiko na kenan raki pinakapakalebu na bukarongo tiko may na biyabuno ni Duavata tiko may kinang Bula may Sacramento pinakapakalebu na sama tiko may na singa lebu indai ni bayibale ni Bula pinakapakalebu andikawa na pakalebu na bingarabi na bayibale ni Bula kaya nga na biya sa ibiti na Pasifika may Europe kay na burabura Ongo na non da ngauna na Vata na non da Vata na radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai sa do talimata na kaya ibukalagaw
sa tangamu ora vasua, sa tangamu, 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 sa tandola, 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 dolandola. Ona ia iare, ona ia, oia mera totoro. Yambere to tatatavura vasua, o yambere to tara, ni bula binaka ruthi rasue. Yan rabinaka kemunini bula binaka mai una no mai nai bubuni, ya binaka boga lebu ruthi, binaka boga lebu na sematiko mai eroni ratabo la weka, binaka boga lebu na sematiko mai na singa lebu endai na koruturanga mai suwa, la nona itukutuku e kai mai, bula binaka tau, tau tikongo na udwa na koruturanga. Pinaka na pingarabio, pinaka talanga po kalibu PWD Walube, pinaka po kalibu sarana na mundo wina no mai Freddy Narambe, zola pinarigi, zola Freddy, o wani toka, bula maleka, kai go ina na Rabudi Street lau toka, sa, pinaka po kalibu na city ni suka may lau toka, rato simbarimbel ni tukutuku may nailalani Ricardo, na Swire Shipping, do yan rakendo sa andoni at kumay nang auna ni pingarabingo, ano da Vata, Radio Bula Duavata, Neri Tawalo, totokan na warongo sere, bulango dito ko may pinaka neri, ngongay nandela ni Benu ko may Kuwait, pinaka bukalib stara loma di toma may Persia, pinaka bukalib kay mami sa loloma tuyani nawe kamunio, kay mami nati kongo ay Santa Rosa, San Francisco, kay nabi asay wura-wura, wambimbi o ira may nonda na sana tiri ka pa may biti, pinaka bukalib neri na Benu may, pinaka bukalib wani toka, bula maleka kai sebagai lagu telemengo endo menan Rabuni Street lau toka pinaka buka lebu di sala niatan di kawa ni bula telema ina turanga na marama ni bula benaka marama naita tapi lo madi tiko buka lebu ngana ibuka sala pinaka dondo sekai borongo ni sawa tindu na ngau na balabu pinaka buka lebu taisam taisam iyo pinaka buka lebu sandu pinaka buka lebu dola pinarigi totokan makaresese tiko may na pingwarabi matirongo sarano ya tiko Nambo Pine Station may somango sandu iya sabi na suminyawegi matsange may wakilati na mudraka kami danyawe pinawale butay samu na kesa kuru matalamba bula nakataubu ili sabali do television rating ko may Nambo Pine Station rato kahit ko may namago sa sinita ka raw tungo nanronga ko tawa na kateni sa sanganga ni rawa duati ko ng biloti sa rating may ko na roti kari kenan raking go may korono buhausen ba kesa kuru matalamba pinakabugaleb sara torika salu dola bina ke laila da kaunivalu ni bula binaka yandi lolo malebu tu yani nandi tokalau binaka balebu sarra binaka balebu nang karabitabi laila da kauni balu binaka balebu na benanumi binaka balebu tori katinai ke sabororong tu kumana tukuka ndrakita bembaka mai nonda binaka balebu na sama tu kumana singalebu inda saru na bisureti saya semengo dalai katalau mango sebaka singalebu mango mandangan di kuah Nambo Pine Station batake nangunuti ko sa totokasar na roti kari na BBMB binakatoka ya na roti kari me darla ko ani mendalaki bagay bota kina na korono bu house emba balengo toka sa rendela na idaki kay bire ya kitu mi robo sumu da tau ni ra hapo ka binaka bugale na bibuka ta bibuka maruta kitu ko may nem talekimbau nem bulare tamay Jenny bula binakanggo raiwang kay na mosi binaka bugale tori kasalu dola bina Joe wangay bola pinandurigi matagali pinawalebu na semati kumayan singalebu endai pinawalebu bulare talekimbau sematali tungame na singalebu endai kay tamay Jenny ne bola do madara kene bagalanga weekend ito sa tikunan tabi mga marutaki
E senga dina ni kara rawana daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren no tutu beto seaki. Erto satu waka rao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarabatalanga ni kenale waka sumburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo te no puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos nimbula, ko ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai.
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Beni Raturala. There's a new way of digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new way of digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. There's a new way of digging through the sand. Dawn of a new age seems so true. Groove into the rhythm of life. The leaves of the palm tree wither and die. Thorns of the roses stay strong. Grooving in the cradle of life. Le Rosilo, asivitongona tini kandua era rosa kalima na miniti, e na nonda Vata e na radio Bula Duavata, e ana ngauna mai viti. Ke Santa Rosa, na nonda ngauna sa bole ka sarati ngango, na ngauna Vata ngau ya, i enda bisibiti ko enda vida na ua, sa asivitongona va, e na rosa ngulu kalima na miniti, ngauna Santa Rosa e San Francisco. Ni Bula Vinaka. Bisureti ni tamai Jenny, Bula Naka, ngongai reiwanga na mosi, may dua mandana bowl sui, waka moda kay doy kumala.
Ia sabi naka menta sarongo da tunga na kakana na sasalu mai nonda kena idoi vinaka boka lebu na besurek sabo ka vinaka tunga yani vinaka boka lebu tamai jeni vinaka boka lebu chesem bale wai bula re pix da kau ndo bula vinaka elesi wong orto na solina singapore wai iyo ni bula vinaka kemuni kay nakatunga mo elesi ni karakarawa vinaka tuna la malangi na lomani tembara pakasaranga na karakarawa na bonua lebu Amerika pinaka po lebu kemunito sa pinaka daso lebu roay pinaka po lebu pita lingay ula bula pinaka pita au sanga ni kila ebe na bono eba Kauti ko mai kina ni tukutuku ni bogano ni pinaka ngo ni pita ndo na do bola tukutuku do samba un kaseta toka na dava ni bola tukutuku na Pasifika bula pinaka oikawa hiromi bula sia rongo sia na do mo ni toto ngai ba matalau go tua lambasa miau bula sia ia miau bula sia bironga sa kiu sa takiruan bula pinaka ratu ni bula binaka tamai tamana nian rabinaka rongo binaka tikona sere iyo melago batanga kin kakan sure tiko mo ikin ngona lebu ni kuwa au sabo ga binaka bo lebu ngai na bukunda ni darongo za tuna ken talanoa sambo ndo to kana ibo so sini mama uya ni darongo za ken talanoa kena ga terasa ngai binaka sara mere mata ni tombua nianra maramayanu binaka bo lebu na sema mai kimini boy may nakalau maduata ben no mitungani be rekaden leo ni koro nakalau maduata na buku ni soli ni balilo tu ngarabi na singa bugarua na madao saoti kumoni raoki na ilabu lebu walu sangabulu katolu na undolu ya sa de dersar pinaka lebu nakalau may maduata pinaka lebu sema ema bita bulare na korbo tailebu erto saloloma tuani be kemuni pinaka boka lebu sema ema bita pinaka boka lebu korbo tailebu do bula pinaka talenga in the station in Yovisa do sema tiko mai na singa lebu indai pinaka boka lebu nanon da sota pinaka boka lebu nanon da abewe kani na singa di kuasa kay teka bu na madawa teka bu talenga nanon da Vata and radio Bula Duavata Kauti Keda Vata mai
ia back in do nungu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. In time sarangan mai. So ang tali wala ka tali tunda wala. Ko tunggo. O sa lo bengo pa binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu wa dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu siya bagai kabi, baru tadi tu bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May na menta to ide ni ti, kena bagai singelebu siya bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tabu teke roro bagai lolo kay na vida tale. Gira raw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang divingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos nimbula, kuani lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Ruwa na vima manione na kabini bugu lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Binaka wakalevu na daw sema tikumai. Binaka wakalevu na daw aseti ko na nanda to Vata na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan na walu sa ngabula na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, wili sar me wakatoto watataki kina kende wili na ngwane toke enovea say pura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, Kauti Keda Vata mai.
Kenda na ibakatawa, anggo sa tal may weekenda. Lestel may nabos ni kalong ketu na banggo chisu. Kemdo na ibakatawa nga. Laiba manda na diwa sang mulka diwa, laibang karamay nandua. Saya alichi. Elebutu nandua chigonggo. Abalit kenda via kaulo tu chigo pertani ya kena bonotan taleso. Ebina kanggor. O ko manda nga menda lam ngainan itu ni banggori na wekanda sinrao chigo. Amale kanan renre. Sinrao la ko chigo. Sirochunga, I lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we cry, Salele manito, Ramgo, willy. Our census has gone down, the Methodist Church. How may be that 200,000? No, kilachuga 200,000. Ange lutu chungma, sange bizanko 192,000. Oh, tamani. Alagui be. Kaya bangangan doon na sir ni Walele mo angwe. Naibakatawara more than no. Sin more than no. More than no. Gebadab. Sipiera, sesetu. Abuna Wesley indo na ruana Bula South. Angge buna uchu angka. Nadabna serle bungo naibakatawara more than no na sipiera. Sesenong itu da gendo senga taltala. Ora sipiera more than no naibakatawa sesetu. Sakandi na be kaya Asese nga na ibakatawa sa mo der nasib. Dabi sotang man lang serengo. Amen. Kita sesengane bukan tahu. Rasa mo der nasib. Nay tala lal Muhammad. Nay matay ni non na ilis-lisi ena singale buendai ena non da Vata na radio Bula Duavata. Yan ay tala no aning gito may na moira na non da bano na timi da bambeka kaila baki mai na timi ni sambeto na timi ni nawaka non rato sa da kengo na kain daw maka o kwe na Bula tale kina ratu kobayata.
E na muna ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani ka ng gamure na kaka na buwa malang Volume back in donongu life insurance policy. Nakakil na ito tayo, nakatil kabito ni Akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni taon na. Nakabi nga ya, kinamaga siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan may. So, ang kaliwara ka talaga tuntawara ka. Kuwertong ko. O saya ro dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina vasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena tuku matai lalai, o ya na vasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu, kitusan ng gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taban ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata ke City Veni Raturala.
ya lovinaka Kota isa tabalegu Ni mai bulidi tu ake musere Kana numi tunisota Tawalo kudidi nasara Emorei satabalegu Olo mae tawayalani Diriawa tu kototoya Salolo mayani Emorei satabalegu Olo mae tawayalani Diriawa tu kototoya Salolo mayani Diriawa tu kototoya E tiri awa tu koto toea salolo meani. Na sota tawaloko di kandina ve rato na ilawalawa ngona dangi zoiri ke Aotea. Nei bula menaka kone sangai sema mai sa bola katuka na ngaunen rongo tuku na nonta banua na tini karua ya mai viti e ke Santa Rosa lima na kaloko ndana rongo tuku kina na kavi enda e kavi ni moniti wakadanga utiko na madhawa ke na vya boga maruta kini bula menaka na kanda ni sema roti kuma ya na singalebu enda sema ya mambita bula re na korobo utailebu na lolo matuya ni be kemuni vinaga boga lebu chone bakani makaresese tiko mai Wellington, mai New Zealandi. Dola bina chone, seini tuina deba bulasia, abina abi karabi na mukangango, isa lolo mai bisongo, lolo mai ni bisongo mio bulasia. Pedeli na novo, oi ratu pedeli na novo, turanga na tuita buki, bula buaka bula binaka, ni bula binaka tiko ke mu, bula binaka saratiko, bula binaka tiko, bula. Mosese yang bakitini koe tukuna tiko mai Mosese yang bakitini ni o ratu pedeli na novo i buke ni presidenti sanga ni kilane buke ni presidenti soko di bindi se yang bula benaka una isi na mbose ya ndraboka nuni benaka tiko yani na pingarabi benaka buka lebu na bina numi mai una isi benaka buka lebu ni kalunga tena singa ni kua kia esa kenangina tola vina mutu na matabu ere me muritikei na mbuli na anu koro ni bula binaka na buere na muritikei na mbuli na anu buka turanga mai koro makna wairua abina wala bina masekela na bale bunjina ben kosovi ni bula binaka met kameli ni sam bula binaka na kande ni sa semaroti ko dara waraka ni tukutuku no tabunua kena be sai burabura na serengo
Dona kisi ke to alingarava. E to la dorvor to kambatan dona baina buaka to ba matia na buaka. Kadi to kaya no to ke ni buaka. Kem do kila ngor no buaka. Chikolo iku sen ke bonongo. Kem do kila ni dal na kanto da kaba chikolo sen lewa. Saka di bena kisi. So me bena kisi o sin kila o asen tu be na list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kila ni dal. Si anke to sin dal. Ke la ko lo me andur na matai maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo maleto ko na ron to da bali le minute to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale kay loma. Sandu ro matai. Pamadala ta kana damdo ba mate ki na buak. Eu na luben tui. Nong tutu na tui ni banongo. Au le wana buak au le wai koea. O koea sini kay banongo ko ba wa chinga miki. La kona kena karua. Pamadala ta kana da bos ba mate ki na buak. Ka ko nongu ratu e ngone be no na ratu ko e bosautia. Eu na kai bonongo eu lewa. Anga ya no kena katolu. Sa sikina leni wa bosa babinaka ko ni tobosombo. Ka ko eu nongu nana na nganen raw no ratu. Oyo basutura ngai korongo. Kena balmbale ana ka ke deutara e warindo era ni bosa kina. Na lawa e didi ngano na didi. Law is law. Ni taraba ka taon do ne ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kina ngona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito to na kina bekenda to ya na singoya na ito to yang ga itaw be tui. Be liu ni abusa. Baleta ni aware ni babuli dirto ke o turanga mo baka turanga. Turanga oren tugu ni koya oren ndong toka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na ibabu bulia ya na nono dono ngone me baka bulidi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na nono dono e tui kia o koe me lawai koe bate koea. O koe ni dhuri na matamata ni korivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri loma ni koro align taka na nono dono kina lawa ni koro. Ni dhuru ki bali lotu align taka nono dono kina lawa ni lotu. Atini karua na kaloko. Ai tukutuku ena nonda vanua mai viti. Sibi ene vitu nan rau vitu sanga bulu kalima na vale, mai lau toka, era saba korotukina na kandibuka ena ngaunango. E kaya na iliunliu nindu na matambo se kangarabati ko na tambanango, o sashi kiran, ni nangauna sara na madangango sa lutu sombu sara na isau ni vale, baleta ni rasa kana tiko kina na kena manu ni kau. Ya rasa kania tiko na bei vale ka sa lutu sombu kina na ken raisau. Rapakarita ka mai na itau ke ni bei vale ngo mai lautoka sa andona lenga lebu rasa sota ka tiko ngo baleta na kena sangai me paluti na manu na manu ni kau era saka kana tiko baka be Italia e nanon rei tiko. E kaya talenga sa shikiran ni na matangali kaungo kara sa kana tiko kina na kena manu na AST Termite Baiting Program sarambi umbada tiko kina na kena ndau mai lautoka me rawa ni tarowi kina nanon rasa kana tiko na manu ni kau ke na kandibuka e nanon rabe vale. E kaya o sashikiran ni kambani na Flick Hygiene Services e sarawatan na tenda ni Bengarabi me nonaitavi na waka ombokotaka na manu go. E panan rau basanga bulu kawalu na itau ke ni vale era sa taura na ilabo mai na matanitu, sa taura ilabo mai na matanitungo. Na ilabo soliwale. Meron ni baka pinakatai kina na non rei tiko. E ay panan rau basanga bulu kawalu. Ka tolun rau rua sanga bulu kabitu, sagai kere tiko yani. Me rabagai bota talenga. Na ituba ni Bengarabingo,
e na viada vasarati koe ni na 3.8 na milioni. Ka telanga o Kiran, di pitunan rau ono sangabulu na itau keni vale mai lau toka, e rasa taura e tau ia $5 na dola, ka tini kalima e ratau ia $3 na dola, me rao ni ralagi bagai ngataka, me e bagawai ni mate takikina na non ravale, ka sabakan donu ia mai na matambosi ni koro lautoka, na lautoka City Council, bagari takatiko maikina na matatakataka di Biosecurity Fiji, ni sa ngaravitiku ka sa rasolitalitu nga botaitalitu nga na kenela bo veira e kunei ni sa tiko veira na manu-manungo. Kaya o Kiran, ni tiki ni tuba-tuba ni kena paluti na manu-manu ni kau, may na Flick Hygiene Services na kena la indikebi, me bukan dinan-dinataki, na non rabakadada na manu-manu ni kau e na vibale melau toka. Era sa kilaitiko na manu-manungo e na punu e ratiko kina na punu e randau wakoro kina. Ka sa lai ibagai duritiko na mbiumbala e na vibanuango me rawa ni paluti kina na kena tete na non rabakadada. Rakaina katalenga na itau keni vibale me lau toka, ea me tekabu mai waiwai salaki ado sareni kimba, e kao vika shram, e ndua na itau keni vale mai ina esa soya, ni rasaba kila ke detiko, na bagadada e na non rabe vale na ngaunango, ni rasakana bagabe Italia, na manu-manu ni kau ke na kandibuka, rasa rabakilatiko, na lenga lebu sa taraira tiko ngo. Rasa bagarai takatiko mai na kena itukutuku, e na tamban na kaedana tiko ngo da Biosecurity Fiji, me rawa ni irabe ibu keani, e na bagasangarai ni wali ni lenga ngo, e na esa bagara. E nandua na bingarabi bo sanga indolango, sa narawa kina be kenda na lewe ni pornoa, men da taka na non dai labo, se toki taka mai nandua na bange, kina nandua talenga na pornoa enda binakata, me pakau kina na ilabo enda baganga taka na empaisa se na my cash. Sa narawa ngo be kenda na lewe ni pornoa, men da sa taka kenda nga, e na pornoa e biembiwe kikina na non dai labo, ke tiko mai na bange, kina be pornoa eso enda na noma, me wakau kina. Sa rawa ni kau mai na non dai labo e na bange, gai tokitaki kina ndua tale na bange, se kau mai na bange, ka tokitaki kina ndua mbeka na tambanin bisinisi, enda vinakata, me la ki saumikin na kena ilabo. E kaya na iliulu ni tambanango e na Vodafone Fiji Digital Financial Services ni o Salenda Persad ni empaisa sa tu bagarau me na veibuke na tikinango. Na nonda tokitaka na ilabo mai nang bange na nonda kaunde mai nang bange ka wakau wakandondonu sara mai nang bange kinandua tale na ponua. Ronin dua nang bange, dua tale nang bange, me beito kia kinga pakan bange, dua nang bange kinan dua tale. Kau parasad ni goe sa taratau ko serangan nang bange na non taponua. Rawan ninda pakaya ngataka na pingarabingo nan dua nga nang bange na non taponua na ANZ, na Baroda, Bread Bank, BSP, HFC, kena Westpac. Na dua na veitalanoa Vata ke na dua na tambana ni tukutuku na non tapanua pakamadala talenga maikina na iliu-iliu ni tambanango na Digicel Financial Services Anup Kumar ni sanarawan ni da pakayangataka na pingarabingo ka pakarawaraw-taka na dakadak ni da sandu ito ka nga na punuan da tikukina rato ka mayo iramay ng bange kadang kay wakau tanga na non day labo na mona liba-liba may na bange kinandua tale na punua. Kaya Kumar go ibingarabi bo
Kana lebu na binakata mera buli da baka totola mera baka ngataka na sala ni baka duru labungo se na sala ni sausaumi e na non da banua me rawa ni rabaka ya dora kina na daka rabiang karaba e na ilabu e tuveira kara biuta tu kara maroro itu e nambange sombe ka beira na ndrendre ya sana baka rorota kana daka e na ngauna sa matata kina baka binaka weekenda na kena i baka rau. Kaya kumar, ni na matagali benga rabingo, e na Vodafone kena Digicel, e na nonda banua, sa rao ni baka edorikina na veisau ilabo, se na toki ni ndua na ilabo mai na ndua na banua kina ndua tale, ke baka enda baka ngataka kina e nambange, enda baka duru ilabo kina. Kina gitu. Era sa tikong koe na nonda banua na bei timi eso ni rugby league ka sa raboka rautiko e na nonda sota e na mua ni maraongo. Erto sa baka rita ka mai Papua New Guinea roto na PNG Comols ni reto sa waraka tiko na Fiji Bati erto sa baka rautale tunga mai buka binak. E senga nindua na timi e kaya ni senga ni baka rauta ka tiko mai na sota go. O era nonda timi na Pasifika. Era baka rita ka tiko mai na nonra sa tunde tu e na baka bauta ke na baka nui ni na toso binaka na nonra ngito e na mua ni madaongo. Na PNG Comols e kapetaniki na o Kyle Leibat. Ka baka rita ka mai ni rato sa huli dasar e bunga na lesoni ke na iboka bubuli binaka na nonra tusota ke na timi ni Australia. Karatua andruka kina e na mua ni madawa sawati. Iar tu sana baka ngata kana be kair to buli doya e na non rusota KBT e na mua ni madaongo na PNG Comols kota ke na Fiji Bati. E baka rita ka mai o Leibat na kapitani ni Comols mai Papua New Guinea ni rato sa baka rautiko. E na buku ni sota ke na Fiji Bati rato tuku na sanga ni rao na sota ke na timi ni viti. Baleta ni sa timi kaukaua karatiko talengaki na sona kenan daw era sang giton dende saratiko mai Australia. E baka rita ki talenga mai ni sota kana baka edoringo suba sana dua taniki na iwasawase nona ramarama dua tani na kena iwasawase beira na turanga ka dua na baka tokai na Fiji Cup na Pacific Cup wata ke na Pacific Bowl. And then na tiga bu sarava na sota ngo e na mua ni marawa sa tokongo e matanda na Singapore Hawaii. E baka raita ka na nonda dawi baka tabulidi ni timi ni viti na Fiji Water Flying Fijians o Mick Burns ni sota ki Europe e na bula katumai e sanga ni rao. Ia me pangata ka baka binaka sa roviti na ilako ninggito ki Europe e na bula maingo baleta sa tikitiko ni nona baka rau kina William Webb Alice Trophy na bilo ni bura e na ruasanga bulu kabitu. Sa kua serangango na baka rau enta sa tika buna tiko eningo mela kia doba na sota ninggito ni bura kana mai baka edori Australia e na ruana undolu ruasanga bulu kabitu. E na sangatiko oviti me na baka reite koe baka bina kambaleta ni satiko talenga e na mata initini na timi ni viti. Satiko e na mata initini veira na tini mi kaukaua e na nonda bura. Sa namba liwa tiko kina na nonda timi ni viti. Ia na nona lako bekengo ki Europe e rauna lai sota kina na timi ni viti ke na timi ni Islandi o viti bata ke na timi ni Walesi o viti wata kena timi ni Scotland. Ora tau tolu na timi go, ora tau tiko talenga e na mata initini na mata timi nganga e na nonda bura. Era tau sana baka ngataka baka binakasar na ngauna ni sotango ma Europe e na bula katumai mer tau baka raukina e na nonda e tuba ninggito e na baki ruana undolu rua sanga bulu kabitu. Kina biasai bura
sa kata-kata laki tiko nga na be sabo sa kinabuna unibindingindingi kabuka dori mai merke en vida na madongo me do pati kwenta inda ni sabo ngai rua sanga bulu ka rua na singa me baga dori na bindingindingi ni tutu baga presidenti mai merke baga lewa ka baga ndilo ya tiko na presidenti baga dengu ka matataka tiko mai na Republican o Donald J. Trump bukan dilo ya sar baga na ituba-tuba ni bengarabi kay na baga doko rau baga dora na presidenti wata kay nanonay buke-buke Kamala Harris wata kay Joe Biden na buku ni baga doko may baleta na tangilang bay rua ka rabuti mereke na bulango kay na bula sanrom kaya niya ko sura-sura senga ni bay rauti senga ni bay nganiti ya kaya tiko may Kamala Harris na ibuke-buke ni presidenti ni sarule buna bagalelewa ni Donald J. Trump en buna ni binding-dingi ka baga dori tikongo baga don bosse tiko mai Kamala Harris by North Carolina en dua telengana sana karabuti baga dasar en nadangilamba ya elai baga don bosse ka o Harris en Coro Greenville ka baga reita kakina ni saganin dondon me baga lewa ina matanitu na taka ni baga doko sarwile butalenga na lasu ni Donald J. Trump kata-kata sarna kena ento na baga besen-besen sa gai baka taraira to ko mai na bitambana ni buli wangabuka na Boeing ina kambani ni wangabuka ka ra lewen bunga sar mai mereke saya do tiko kinango na baga besen-besen kaina kini dua na wili lebu ni tamata daka rasan dambe go karasa senga ni bia daka baleta ni itiko na beileti daka beira na tolu sanga bulu ka tolu na undolu na mata daka ena kambane ni daka wangabuka na Boeing na baga bese stego mai na bula September na ikatini ka tolu ni singa beira na daka na beiroro ni wangabuka ni yado mai ni tau mai ni roro ni wangabuka endo na wangabuka ka bule mai ni Boeing era senga ni biatra na tamata daka kina imbale sana basi ketiuke endo na lenga lebu na ken na boga bina kataki ngarabi na bi wangabuka iso rea do mai karalagoyani ni rasa senga ni biangaraba na wangabuka kam bule mai na kambanin na Boeing lakotiko na bi bosaki ya sa tete taleti ko nga na bakang besen-besen ko ka nuitaki ni nasangani yado kina na lenga baleta ni bulieti ko na wangabuka daw bibuka ya kiusa pasindia na kambani ngo na Boeing kara sa dambe ngo na kena tamata daka kinanraki nanraki na nonda bonua me do bana bongi lebu endai uku na lolo era ni tau banga una na uda waka rongo tiko mai biti ni koengo nan raki endonu makitiko mai kia na ngaunango kurkur na banua tau banga una na uda se ua na wasa kana dei koto na ituba kinin raki endai me baka nga nan raki na singa na noa kina singa ni mataka en deba ke biti lebu na bua suba ke na usori sano na itasiri na sano serua sano na mosi mai na usori kina bua liku kei tailebu raki kina deba ni asano ra e baga reita ki mai kina ni na senga ni beisau na kenan raki nga ni ndonu magatiko endai na tau banga una nauda na kurukuru na banua na bibukia kina matani rangi kana ndei kota na ituba kinin raki endai e bakaki na na asana e tolu mai na bua liku na deba ke mbua na tokalau ke maduata ke na asano da kaunrobe na kena bei atu anu mai di kombien ng gelelebu mai lau dala ke Vata me ado ya niki tabeuni na sana lau ke na sana lo mai biti e bon de ta kitelenga mai kina na kenan rakine na senga ni be sau bo lebu sara era ni na taum bisar na udo na sona ngauna ka bugabuna na kuini wai e na be imbarabi na non da bonua ke na be wudi wai an raki sember mai na seu wana wasa laki bora kana de koto na ituba kinin raki endai ini bula toka na toka lau ke ina toka lau deba me adoba na singa ni mataka
Sai koe ngore nei tukutuku nin raki. Nei tukutuku ena non tapanua na via sai wura nei tukutuku nin gito. Ke nei tukutuku ena non tapanua. Na nonda vata, kei siti veni raturla. Tao kilangin sa vanua. Que usando muda. Que me açúcar. Isso que me que usando JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in dono life insurance policy? Nakakira na ito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongo. Au sahalo ko dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sarra, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima.
Nanonda Vata kei City Veni Raturala. Serendali tunawanga Besamua taleani Wakamuria tunaua Tani munde malua Biutukola utoka Ketumalo dirino Isaya tu mamanura Sekamula tu naua Tu itai au mundoka Tu awale nainaki Maka toro da ketaki Imini mongo kamali Serendali tunawanga ni bula bina kana pingarabi tiko na pimbara bina non tapan no ebia rakin rendre toka senindo ni boroni tangi kau ya e borari tanga mai na roni borborana raki wasa pina ka bole bunda pingarabi ni tiko buni madongo kem donon doni bogalele na tiger fo ke na malolo cat na moirani non tapanua bula bina kalia tute ni bula bina o rusi rasue ni andra kemuni naga boleh mana ibu buni ko en milina tangi lebu bula bina karatu tau rongo bina kantinan radio Bula Duavata ngora non itu yang itu kuna telemoko mata tokong kona wai sangat ni rawan sapa ya saku mentangan sapa anta babuna nampat lebu telang aram mate takati kongo en rakit ni mate takar non tabuno sabi naga bina tokong mentangai bale kaya do tukun nana itala lal Muhammad rena itu tubi buna boka bua bula benaka na boka lebu kalau ngata tiko na bengarabi na singani kuwa maka na wairua bina boka lebu dola bina di diriawa arana yandra kai
Ya pinakapagalebu na bengarabi pinakapagalebu na be sematimai na be kani pinakapagalebu na bororongo. Pinakapagalebu ama pinaka makaresese na station ingo na nukuloa maira. Sana baka urang ako ra. En mili na tangilebu pinakapagalebu kay una ke rongo tiko maingori Santa Rosa tora sangkatan ipo nongo tiko bulikina. En mili na tangilebu lolo matu yani wike muni. Chotame dola. Bula binaka chotame, abisaira lulu, chotame dola nim bula binaka, la beti balay suba o sartunga imbasi kamay. La beti balay suba bagayan ratiko yaningo waga, New South Wales, Australia, kata saratiko nanraki o ikene binaka sabi binaka nanraki en debaki Australia, bula binaka Francis, bagarongo tiko may Canberra. Chone mbakani bula bina kabarongo toka yaningo Wellington, New Zealandi, kalungatan ng garabitabi. Elesi Wong, iyo donga suli singa bugaroy, katiko may elesi, sulingi manga na bugaroway, moniti, sala ibuli saranga may kina eba na ito uluben ng bulu Macau, buka matabubale, lolomayani bukang bimbi. Uy, hanto na ba kasama binaka? Relay susubulu Macau batani seboli ni rase sengani selele busar era boli main lube ni bulu Macau ara ngai mai sundot sa sutinin rende sar susubulu Macau bukan bayi nga boka binaka ta boka binaka yani binaka boka lebeles wa liada tiko nana mudo solisa boka ibe kaya bau sala ko tiko main itu main kalau maduata ratu awari ta talenga mai walu sanga bulu katulu na undol duar ngana kor main kalau mai maduata ya na soli mai na loma ni tembara erto soli nga na buo bale na Wong kene reirai ni toso binaka sarasale buli mai no tung bulu Macau choeli nambuka tola binari gitumbuya ya kwe sauka ke lepononi da sauka ke lepononi ni bula binaka tola bina ni bula binaka na kanto ni sengay sema mai ena non Vata en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai.
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani monrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So kan kali wala ka tala tunda wala. Kubertungko. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Kila ndo na ka ore de chungo na ba wele. Go. Sa ba wele ta kendo setani na da mungo. Ada mungo. Ai do sa ngaluchi. Ada mungo. Telepon mai be. Telepon din ngan telepon gondon di ba singan setan sa solibekan. Asengan na kango sa asengan ng bula. Yali nga na telepon yo. Saya li ng bula. Ya kaya kaya li chisu. Sindo na ka. Me ko ako niya yali nito talibon. Mas na ba? Elibon na kaya chugulom talibon.
lago chunga na pon, lago chunga na Facebook, lago chunga lebu na ka. Ngai vango chunga na linga mo zawiri chunga vango, zawiri chunga zawiri. Lebu ni zawiri na linga mo vango, na numa wiko talanga na zawiri wiri chunga. Vai, so se zawiri chunga ngo. Ana taliboni, non rai dona italatala. Na italatala Lal Mohammed. Na basu I Vanua Balabu. Na tota estate. Kangele ki susu mai nakalabo mai nandronga. Da boga binabinak. Ia e bona utiko koe na ulutanga lebu ni beisau. Ni sao ti ono sanga bulu na mbaki ni bengarabi ni lotu e selebi ti ke rutuma. Sabi na kati me boga le suitale. Kina itutu makawanga ni bengarabi. En dau kilai kina. Naga boga lebu sar. Naga boga lebu pastalal na dotal na nona itabi en lomanindua na ua maingo mendana marau takakina. Kapa ure baka sama toko mandanga weekend. En singa lebu en daindai. Dona ilawala wartu baka singa lebu tikongo. Na rumu tolu saiba walu. Rumu tolu saiba walu. En a suba moto in. En a koruturanga suba. E baka rita ki tiko mai ni baka tulolo tiko nanraki en a koruturanga. E nraki nga ki suba, nraki nga ni nota banua. Erto baka singa lebu tikongo. Erto sang mandanga ni besureti mai. Erto kanaika. Wata ke na chips na pateta. Dibi ni pateta na suba moto in. Osaka ni rarawasara. Dosaka na nga may keri kito sa may mamawike. Pinakabuka lebu na besureti mai. Baka pinakabuka lebu. Kalunga tatiko na bengarabi ni kuwa. Na puno ando na bito sa kikinlaw dala beach estate mbeka. Pinakabuka lebu Mrs. Lizzie Domro. Nangande mai pinakabuka lebu na bito kani. Nuita kinianga. Nangande mai lebu talerangande tingo na nonta pono. Sa nuita kini donu tiko na kenan raki. Donu na sota baka bewe kani. Pinakabuka lebu. Dua na serengo me na numikin na namatay lawa erto baka singa lebu fish and chips tikongo. Na suba moto in. Sa singa ni rawa na yato yani. Ya sama maunga na kena italanoa. Tuhan
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka inda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau drendre na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli na kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 saivarua. Erto ngarabatalangan kenale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nonreto specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kaya na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla. Baravini Corone now. Mai butuh ketuongo koyau Luku bulan gai rangi minaka Mata lau nindarai kiwasa-wasa Bisa nunggu koroni wasurui totoka
vini koron nei nau. Ni bula vinaka na tomba na tewa. No bula vinaka maingeleni. Ni bula vinaka na kanto ni bukarongo tiko mai na anu bula mai tabe uni. Vinaka buka lebu. Na buka lebu na buka muri ngau ni sala mai na Songulu Estate, Makawa. Ni buka muri tiko mai na bara bingori me waitabala. Me ado sarra mai na nonda koro e lobo ni bonu na itiko tiko ni koro ni buli mai mbuda lebu. Vinaka buka lebu. Taimili. Dola vina. Koe me tabua lebu. Me tabua. Ere kwa no mai rongo vina na radio Duavata. Tabua. Wanu ine vina tuiati na pingora vini tabi na singa ni kua. Koe mboto. Kombari nga Luisa. Murusado la vina. Salolo matuiati. Alcia Williams. Miau sambulare. Marama. Au, pinakabaga lebu na sema tiku mai. Tawara ka na itukutuku era nonta banua. E na vesa i vura e na ndua na kaloko na singa lebu endai. Dara rongo da tau manda na ibuka sala mena tabadada ni obisa. Nui taki ni yanga tiku e ani wei kemuni. Me baka bure baka sama tumanda ngani mbata toka na nraki. Ka rei baka tulolo tiku na lomalangi e na korotura nga maisuwa. Nimbula vinaka. Meka kona kaya Meira nawe kangu maina koro Era mani rai taronga meka Sena lawa muni tawale sumai Sandiatu lawa tu na senga ni loma Etu muria una rawa lebu Nongu sanga ikiwaya longu mai Salala nondarulo mani vale Kasamala etale ngana seni kau Omulako Aurarawa takandina bakalebu Querea veia uma baulako Kino soa que vai no muanua Au soliana no mubaka mauta Dewaka niko nongu baka mau La dina nongu baka nui Anduriko ni wala kawa mulakina Kena ya sana romo leko maluata Talenga komba masinga Oe nakawai kamira Ena senga sarani muile lava Luciana makavina vinaka Kakano muni na ungaraviau
beka e rui mositandina na utombu Isandi atu nongutangi mena ya molikilei Isandi atu nongutangi mena ya molikilei Abina kandara ni warongo tali mandango kina tamadava ni visa ni berninga rongo dina tukutuku ena non tabanua nangito nan raki kena via sai wurabura. Na ngau na ke tu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina wa college ko itiko na ulubatu. Baleta na ngona sa toriki no na fingerprint, ena lai fomu ono fomu vito ko e pasi rota na makani pailati. Nila imbimbi una nona korni bule na sega nindu ona katumba indola bingone. La ko ibalangi vangara dhaka na songo keviwa. Baleta. Dukila. Toko ena lesi talima me make kote ane na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindu embokoda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalendo nan rawalu sanga bulka bitu tiko bakadada na keni sau. Mena pola mena commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni bono binaka sa toko na bogalevo na bono na lotu na materi tu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angai solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka ndo na leo ni bono ase ngatal ni dala. Then be sa ibiti so na turanga so na marama vakati ko na intake ni British Army na US Navy ramay tangi ko na itumbutumbu. Na luvengo sa velewa yoti sa songo makao na kisi ia na da belenga o ke mundo songo te tiko nona ngai warai o reto na embassy gori e tiko nga na vetting team ne bebo no anda apply kina bole reto na vetting team orto na ka tiko na intake na kani British Army kangorto we only receive those with no police record era pasiti ko na aptitude test pasi vina kana veterongi pasi na fitness level ka ke de pastaki le la ko mena medical na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko sa so mina fine va matapelo wai le sta le ngone le vuli Ia bina ka wakati ko na buli samba di tu kina na luvenda na duana marza o bongo sa to su na buli bina na vitarongi resembera tiko maingo sa o tieso enda boga bina ka boga levu enda kaya salolo manakalo pala tene rao ni mboko vera non dai bala dana ma teni tu kina tamada ni bisa sangani rao sa boga dala kina e da bana mati bina ka boga levu na dau mena tamada ni bisa una isi mate wai ena singa levu enda indai sandu na kaloko ai tukutuku en non da banua e wagarita ki mai ni sibia na vitu nan rau vitu sanga bulu kalima na vale bagai taukei mai lau toka era saba korotu ki nango na kandibuka ke na manu ni kau. E kaya na ke na matadagadaka na termite task force ke na ke na liu o Sashikiran ni sa lutu sombu sarakina na isau ni bei valengo baleta ni rasakan ya naman da baga bina ka tiko kina na bengara bisa baga doriti ko to bole me ba ka ombo ko taki ka boluti na manu ni kau rasa ba korotungo na bunga sarana bale mai na sa baga sanga waling mai utoka ka uta sarani kimba ka baga bina ka takitiko na ka da sangara batiko na ngono ko me boluti kina na manu ni kau. E kaya sa Shikiran ni sarawata na tenda ni bengarabingo na kambani ni Flick Hygiene Services me laki vanaya ni nanon da bevale me rawa ni ira bagarusai na manu era sala ki va korotungo na bevale so era satawana tiko enda indai.
E bagarita ki mai ni sa lebu sare rabi toko ni mai na dakakango ka baga wasibi na company ngo na Flick Hygiene Services ia sa be toko ni talenga mai kina na matambos ni koro lautoka City Council and na bebuke me rao ni bagarusai na manu ni kau. Vana rau wasanga bulu kawalu na itau ke ni bei valeongo era sa taura na ibula bota mai na mata ni tu me balutiki na medango. Tolon rau ruasanga bulu kabitu se wakatarongi tiko kina i vida na ka me matata me wakandondonu tai kina na kena i tukutuku e wakambauti na lebu tau doko ni labo e na vei solia kana mata ni tu me mbaleta na waluti ni manu ni kau e na tiko e na tolu poindi walu tolu na milioni e pitu nan rau ono sanga bulu na bubale era sa taura e 5 dolu pitu nan rau ono sanga bulu era sa taura na 5 dolu tini kalima era taura e 3 dolu mera laki iba sangaraki na iwali ni lengango kena wai ni mati kasa veitoko ni talenga mai kina na biosecurity of Fiji and boga vina ni sa tosutiko na vingara vingo ia na taura toka na ngauna ni rasaba korotu kinango na manu ni kau wata kina kandibuka na vale so sayado sareni ki mba na tete ni nonra iwalu na manu ni kau ara sa tungo ena sa bagara bagara itaki mai ni na duana koro mai wai mai mba ara samba ukana toka kina manu go e ka mai kino vikashram ni sanduana dagadagalebu sanduana iwalu bagai tamera era saso tabango kina bagadada ni manu go ena non rabi vale era sambo sanga den retoka mera bagadoko takatal na non rabi vale ena be bagarusai ni manu era sakana tikungo ena be vale mai na moirani non da banua kaya tiko mai oram ni binakada ke me rasayan raba sarangana itau ke ni vale me rayan raba baga binakana non rabi vale ngauna ngombaleta go ngauna eranda ulako maikin baga ibubu na manu go merakana kara baga dada non de bunua ni tiko ke na bunua ni dakadaka sanga sutin lebuna ka ndara ni dakaba me da sayan raba nga baga binak ka garaba na non de tiko me baga sabataki me rakakuan ni mai wakorokina na manu kara sa kana tokongo ena non da vale sa toso da ke saretiko na kena ibo tangin dengan de kena rerebaki sa toso da ke tale na ibo tangin dengan de ni bengarabi na bi ka ba ilabo ena non da bonua bukan bimbi ena kena sangai me da raka na ilabo itu weekend da nambange mai nandua na bonua kinandua tale rawa ni bagayanga takikina ng bange en lakakango kawari takamay kina na empaisa kina may cash ni sarawa ninda tokita ka na nonda ilabo na nonda kaunde may nandua ng bange kinandua tale senda taura may nandua ng bange lebo ka duruma tale kinandua ng bange se nandua nga na bonua en dananuma menda bakau takina na ilabo gona bingarabi wo kasagay basi kawalengango kasaba ka tupo takioti ka nanumini na bibu ke baga lebusara kana iliw ni Vodafone Fiji's Digital Financial Services and Commerce o Shailendra Prasad ni sarao buana empaisa me baga ngataka na takatakango ni bingarabingo me pagaraw-raw takakina na nonda bingarabi kada toka nga may vale, kada be tokia ka na nonda ilabo ninda bagay nga takan empaisa. Se, enda bagay nga takan na ilabo sa tiko na nonda empaisa, kabaga durumayan ni kinambangki. E baka talengakin na company na Digicel
ni rani pakaingataka na my cash me pakaidorikina na takatakango. Rapakaritaka mai na Wakanda ni Sarawa ninda sebutaka na vengarabingo kani sa gairawa ninda veitukiaka mai na veimbangge na nonda banua. Roni pakaingatakikina na mbangge taudoko saranga na nonda banua. Enda Sarawa ni pakaingataka na vengarabingo. Kaya na mbangge na ANZ, na Baroda, the Bread Bank, the BSP, HFC, watake na Westpac. Bagarita kimai ni Sarawa, ni ndapakayangataka, na iwale-wale ni Vakawilabongo, me pagaraw-raw taka na takataka, ni Vikabakilabo, and Dangaraba. Kini tuku-tuku ning gito, bagarita kimai ni rato sa bakaraw to kong na PNG Kumuls. May Papua New Guinea rato sa tikong goy nanon tabanua. Na madangor sa tiko kedengo na beitimi na rakabi saumi na league mera may sota-sota na Pacific Bowl kana bagay do risuba. Rato sa kaya to kamay na Kumuls may Papua New Guinea ni rato sa wara ka to kana Fiji Bati. Rato sa nanama kita litik nga may kina. Kaya na kapitani o Kyle Libert ni rato sa bulida sara ebong kana lesson ni Vivinak. Nambong ina nga rato sa takin na kinatimi ni Australia kapukan rukay bakadasar kina na Kumuls na basa nga bulu karua kay ruwas nga bulu. Kaya Libert ni rato sa at nakatakatikon na beitikin ni non rato un kambakoro may rawan ni Vinak may rato ngangakin kina sota na mataongo kina Fiji Bati. Bagarita kita lang may ni rasaba ka bakaraw kedetiko na tim ni Samoa, na tim ni Tonga, na tim ni Papua New Guinea na Kumuls, apakakin na tim yan na nondabanua na Fiji Bati. Mera sota ni sota ngo ni Pacific Bowl. Di na nga nindu-indu may nakena kila na Pacific Cup karang daw sota tiko kinay liw. Kaya na daw iba katabuliri ni da timi ni Bonua na Fiji Water Flying Fijians o Mick Byrne ni nailako ki Europe na bula maingo na sota ni rakabi mai kaya nondon me sapa kaya nga takasaranga kina boka binakobiti na ngalala kay na manggosa na kila kay na kau aning gito raw ni Solia baletango sa tikitiko ni nonda boka raw kin ng bilo ni burubura kana may balata ki Australia na ruang doluro sa ngabulu kabitu. Bagarita ko Mick Byrne makakuan di baka wele-wele takau biti na ilako-lako ng gitongo. Merto nganga tau ko saranga nang gito erto na baka itabikin. Tolo na timi lelebu erto sati ko talanga na iwasa-wasa na ibiti na matay ni tini top 10 ni inonda bura-bura. O biti sati ko na nambadiwa. Ya orto talanga na timi tolungo erto sati ko talanga ni na matay ni tiningo na timi ni Scotland Welesi Vatake Islandi. O biti mena sanga me bagan rukai rato tolu na timigo. Keba kaya na pinakata me muando nuna nona babagarau kinang bilo ni burubura na ruwan ng dolo ruwa sanga bulu kabitu. Rawa bua me edo ba na ibakatangin dengan de uosibi ni ibakatangin dengan de nigito ibinakati. Keba ka rayalon dinakina. Na matay ni ibalata ki Vanua ne biti era una sota kina ki Welesi na ikatini ni singa ni bula November na bula katumai. Ada besa ibura-bura sa kata-kata takitiko nga na besa bosa batakina bunaw ni binding-dingi may merke karaw kay tabitiko kina na ibuke-buke ni presidente na nga unanggo o Kamala Harris kamatataka na Democrat kay na presidente bakadengo Donald J. Trump matataka na Republicans.
Ngau nango e raka ni vei rau tiko. Na kaukaua kei na non rau vei sābosa na i lau e ruongo e baka e rakaua ike de tiko kina na leo ni vanua mai mereke. Na kaukoa ni non rau ve inresunga ni mbulu e na mbuturara ni veileti waka politiki ngo. Waka dina taki na madao ngo Donald J. Trump sa buna uati mai Wisconsin, Michigan, kei Pennsylvania. O irango na be vanua ka na numitiko ni na waka tauki na nanganga ke na nruka. Waka lele watoka Donald J. Trump en rabi ni yala ni vanua mai mereke kara sa mbotela ka maingo na be matanitu era lako ya ni kasabaka endola bitunga na katumba ni mereke mera duru ya ni ka duru mai sa sanga ni lewa irao na non rabito soya kina lewa ni vanua e kaya talenga o Donald J. Trump ni wakazoko mai baleta na zangi lamba irua ka lamba mai Florida e na mado saoti e wakareita ki tiko mai kina ni saru yaku surusura senga ni beirauti ka dendresar na non rapakadoko na leo ni vanua e na beingarabi ni matanitu e na ngaunango baleta ni rauliu takatiko na ruango Joe Trump wata ke Kamala Harris. Harris e tukuna me sarauta na lasu sarauta na itukutuku lasu taki baka sabu e tiko e ani o i na bei vanua ngo na mata mai na Republican o Donald J. Trump. Ya sabo e rua sanga bulu ka rua na singa mena baka e dori na bei dingi mai mereke. Kina itukutuku ni raki. E na tau na uda kurukuru na vanua e na nonda vanua mai viti e dua na ua ni raki sua sa kotongo kanta sa vakilati ko na kena rebu ni na uku na loa tau banga una na uda e na nonda vanua e viti ke na kena vei atu anu. E na deba ke viti lebu e na bua suwa ke na usori na e sana o na mosi na sana serua e sana o na itasiri mai na usori kaya doani ki na bua liku ke tai lebu mai raki ke na sana o ra. E na bua liku na deba ke mbua na toka lau ke maduata e kena vei anu wole kata mai da kaunrobe me te kabu mai di kombia nangele lebu lau dala bata ke tabe uni o ka kina o tata na e sana e rua o lau bata ke lo mai viti e wareita ki mai kina ni o koe bata nganan raki enda donu maga nikua ernan donu maga talengani mataka bebu ke ki toka na matani dangi tiko na ibaka takile nin raki sua kana senga ni be saunan raki ni na uku na lolo atau banga una na uda indai kina singa ni mataka na wa ie meura ngā chotua matakoa aero tekne ausnet lele faiaxa aero tuma wakatelenga kina raki senga ni be sau an raki ngai viti na donu makitelenga mai rotuma ni Bula Duavata na wakarorongo tiko mai ni tiko ni matani tu mai ahau. Ke menina turang kene marama sai koengor na itukutuku ni raki na itukutuku mai na via sai burabura na itukutuku ni gito ke na itukutuku e na nonda vanua. Na nonda Vata ke City Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil na ito tayo, kabitu ni Agostita na 2022. O sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kali wara ka tala tunda wara. Kuwertongo. Au sahara ko dengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu ba dua, tolu walu lima. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Mata binaka dito tau may naudagay Unia mata na sakay Dua dilayan dia kararawan Isaray na'y baru Duesembang bolirawan
Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio ang Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vata mai. E sauti tuko e bunga sarana i tupo en tangarapa en madao sauti ke na mua ni madawa e ni toso tiko na beisinga en dua ni non da bengarabi ke na sole baki sa tiko na beisure tiraramba en a Fiji Runway Resort Gala en a bogaildori en a bulango na ika rua sanga bulu kaono ni singa na singa boga rawai mai na lima na kaloko na kavi ki na tini kandua e nambongi lebu and Canaros Resort and Spa and ba saiba ba walu Sonoma Highway Napa e duru en duanan rawa sanga bulu kalima ng dolang dua e o kakina na ibaga kabi ko mo ya rongan asuli na duru ya sa dola bataka ng alala tolu na itamba buka singalebu buka ka bisaya do bateka sa rota lang akin nakatalaw sa buka bondorawani ena lo maniawa ni bengarabingo ena buka dur telengan na bi sulu de bi CCB buka rita ki sulu buka kina na suli buki era na buka rita ka tiukin na kenan tau kina bi buka marau taki laki marau yani kina en bengarabi ni Fiji Runway Resort Gala ka nabaga doringo en ikarusanga bulka ono ni singa ni bula oko tabango e kwengori na irongo mai na nonda balin songo na nonda Vata ki Fijian Radio Ni wasoti au tuongo rarama
Bororongo tuang buararamba, na italano ake na ulumatua vero tona daudau nindela isetura. Pinakapagalebu na siya matikumay na singalebu endainday. Pinakapagalebu Alicia Williams, miyaw bulare, maramatawu. May lebu kana tunimata, mbula binaka, kemuni may Puketoi Lodge, ongo in New Zealandi. Pinakapagalebu. Tabeu ni circuit, na tabazakazako tabeu ni, miyaw sa ambula siya turanga, neitau ke ni tabeu ni circuit, na tabazakazaka ni mbula binaka. Kalau ngata tiko na bengarabi, ena were mbula keviti. Toka ingali wise, bula binaka turanga weka, gai kereana endo na sereng wana noni tukutuku mebotai, vei maramanaita, Eleni Ramadaki. Florence Valentine, isa ni mbula binaka kemuni, totoka bagawati na besamati na singalebu endainday. Sa lolomba bagalebu tuyani, baini banua, elambasa, na singalebu endainday, chone bakani, boasangalo, maleka na bagarorongo sere, na bagalebu Joe Muriwanga, isa, na munisere singarongo diotia, membaleta ng bulare, may nabosay, ni bula binaka, nuitagin sa pinakatiko ng bula, anda umakato sa pinakatiko na bingarabi. Pinakapagalebu, okay, matanggali. Pangaray tiko ibiti kay rotuma, dua, may sumitagi ke muni sembertiko. Sa tiga bunga nga uno ni stokarakina na singaliti ni biti. May adawati ko nga sa sinisikunen, dua na nambawalu may bakatagi ke muni, inoke male. Matanggali. Pinakapagalebu sar na siya matikumay na singalebu endainday. Gona on the Vata and Bula Duavata San Francisco. Daba, Kauti Keda Vata mai. Isa balan mai nano pusere kale eu bagromoli nando mobuni wakanana tu nanu marawali kami tu kau dia Tio le sue che muni, meu morro da nado muni, nando maro e bonito, oia, que muni, tata rabola, ana tale koia, meu moia betale, que na sala tu. Tuta tuama, nanu nikemu, kau ngalili tuma, kau tiao lesu ekemu, memoro moda nando momu, nanu bumara webuniku, uyau ekemu. Dio le sube che muni, meu moro da nando momu, nando bumara we bonito, uia, que muni. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi, o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Ertong garabatalangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonderto stoa kinanomu mati ni katumba. Den rembeka nang wala ni kibal ni lo tena buku ni oso pakadadaka.
Sen drakindrakita beka na tos ni Bula, kua ni lenga si nui ngawa. Nana maki mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na loma ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Abuna uta chunga na ko na tanganen go alago tu. Wale tu no na yau na kaba pura.
le weekend ngo sa le chunga nonda ba le chunga nonda ya nge chunga tungun chunga senga nei labo senga mande nei labo me soli mande na singa tambu me na labo ndo boli yang kona chunga $9 $10 $50 lago chunga na ngun yang kona na bongket na raw mai be na soli boso tiao kandi nango au sa sota ba chimai ha ranga na ilabo may na boliang ko na ayo na ilabo may soli kiwana kalo sa sinraw chiko na tais na offering and tuguna chiko dua na katini sinraw chiko bosotia ngori nondo Diyan dinasar na mamia nomundo ngori enda sabi botaya kakanda buarongo da kediti ko na nona ibasala na italatala go na italatala lala Muhammad pinakabugalebo nona yuti ni daw na singalebu and dainday pinakabugalebo na semati ko mai sanganin daw Vata sanganin daw kuwa na tangi maudia kinaya simbo yawa ni the kau ni tambua belan di morning. Me volia back and do nungu life insurance policy? Laka kira ni tu tane ka tin kabitu ni
kosita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna kabi ngaya kila mother ngaya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat saranga ni pera palinai in time saranga mai so ang kali warga tala tunda warga ko tunggo o sahalo ko dengo pamilaksa Iyo, o yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa sesenga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keyada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pampakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe sarangan gori. Sonong una santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may bakana baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla. Serenita mo, amoniro mo naman na raya mo. Kalau ngata na ngone soli bua 5 wala nga na miniti may ve nau kengei kalau ngata na ngone kenda tonga kilay ko nga nda to dhunru ko embogi bango to kilay na time may mo de kina se waray nandon raw na pasyente nang bula ni ngone may na mbaki 5 kina tina kawalu walu sa nga bula pasyente no na kilay ko yung gas ni buli
Chini ka wala pasente no na kiliko na leo ni koro na bisangata na bibuno ke denga iwa. E ruanga na pasente. Na non daru kiliko na itumutum. Ke o ve kila na mbula ningo ne ngai ko ribuli. Girmo ko ngasni buli ngai. Kende to ngai girmo ngasni buli tu ni mayo ke tu ni mebe o tu sela imbutak. Ora yo tu sela tiro imbutak. Nei ulutanga ni tukutuku e nononda vanua e na ruana kaloko e na singalevu e ndaindai. E wakareita ki mai ni vitu na rau vitu sangavulu ka 5 taudoko na levu ni vale e rasa vakoro tikukina na kandivuka ke na manu ni kau mai lautoka. Ke na vevuno vole kata. E kaya na matavingaravi kandaungarava na termite task force ke na kena iliuliu a Sachi Kiran ni sa lutu sara na isau ni vale e nanga unango baleta ni rasa kana dola kina na kandivuka kina manu ni kau kasa sau lebu sara na boga binakata kini vei valengo e na non rabogadada na manu ni kau. Enta sarao ni boga ingataka na vingaravi ni Vodafone Vata ke na Digicel e na M-Paisa ke na MyCash me da vingaravi ki na e na ve ka ilavo ke baka e tu e na nonda kaunde e na ve imbange ni nonda vanua. Sarao ni o boga duru ilavo e ani se o taura mai na ilavo mai na bange toki takatale ki nandua na vanua sen dua tale na bange se and saumi e na vei ka e baleta na vingaravi e boga e dori vei kenta. Sa rawa kedea ke baka e da boga e ngataka na salavou ni wakawilavo ka rasingai reidanga mingo na kenandau e na M-Paisa ke na MyCash. E nangito erto sabo ka rautongo na PNG Comols. E na mua ni madongo merto na sota kina non da timi na Fiji Bati. E na rakavisau mi na sota ni Pacific Bowl. E na boga eldoritikungo e na Singapore Hawaii. Kara sabo ka boga rautiko kinango na vei timi lele bueso. E na non da iwasi ni burabura. Membaleta na Pacific Rugby League Bowl Championship. E na Singapore Hawaii. E wakareitaka na dau e wakatabuliti ni non da timi na Fiji Water Flying Fijians ni sota mai Europe e na bula katumai e anga me wakaitaka wakabinaka sarawiti me tiki ni nona wakawarau ki na mbilo ni burabura ka na walataki mai Australia e na ruana undolu rua sanga bulu kaviti e na sota ni William Webb Ellis Trophy e na ngauna e na waka e dorikina na lako ki na sota go veira ka sandingita ki merla ingito abo ki mai Europe e anga mera waka ndeita ka sara waka binaka na nora kau ke na kila na mangosa ningito waka bimbi ni rato na lei sota ki na tolu talenga na timi ka rato sa atiko e ne matai ni tini ni timi e na burabura e au si Kotalandi o elesi ke Islandi. Sa kata-kata lagi tiko nga na vei sabosa ni vei ndingi kena ibunau en darongo da tiko ni sabo e rua sanga bulu ka rua na singa me baga e dorikina na vei ndingi ni presidenti mai merke. E rau baga itabi tiko kina na presidenti baga dengu mai na Republican Donald J. Trump vata ke Kamala Harris na ibuka ni presidenti na ngaunango e na isongo na Democrats. Andraki senga di besa, wana baka tulolo ana lo malangi tau banga una nauba, kana mbula sartok kana langi, e na bora na wasa, dua na iba kata kila nin raki suastua, e kotongo e na nonda panua, kana ya balata tiko nan raki, e na nonda be imbarabi baka kina mai wasa, na bua suba kena usori, e baka kina na sana serua, na sana na mosi, na sana na itasiri, e adha ni kina sano rā me te kabu mai raki mai na usori ka adha ki tailebu ni singa e na bua liku
na deba ke mbua, na tokalau ke maduata, na sano da kaunrove, ke na bia nui anu bole kata, mai di kombia, e nangele lebu, mai laudala, mai adata, wata ke tabe uni. Na sana e rua, olo mai viti wata ke na atulau, e na abalata tikonan raki, na bula ni rangi tokalau, ke na tau wanga una niuda, kuru na bonua, e na bei bonua so sa tabuti e ningo, kan ukutu na loa e na bei ngau na tale so. Andra kia sembermai e na senga ni bei sau. E na kuru na bonua tau wanga una na uda, e na tau mbiasare na sona ngauna, e roa ni kui ka lubu na bei mbarabi e na non da bonua se na bei udiwai. Seua, ka mbula saratoka na tokalau, kei na tokalau deba, roa ni seua ua ka bora na wasa. Sai kuangori, na urutanga ni tukutuku e na non da bonua, na tukutuku ni nrake, na tukutuku ni gito, kei na tukutuku mai na vesa i burabura. Na non da Vata, kei City Veni Raturla. Mamizaka na te reisi, so a India, so a Iwiti, o duro rabi ana vale taimi, na ronrolangi kei na uto solo. Pinaka pokale puna poka rongotiko mai di, beni, bula pinaka ke muni, di sema saratiko ya ningo mai lambasa, mai bono lebu, totoka poka oti na pinga rabi, pinaka poka lebu, na pinga sema titiko mai, and bono ka poka toka imengo na land of the opportunity, and raki poka tulolo tungo mai na bualiku, ka rawakila talitunga ya tuna ni mai kata-kata na bonraki ni mate saratunga na matanidangi. Sabi boka alonganga takingani be ke muni lebu tikon menta ngunua i boka lebu. Ngunua i boka lebu kana na kena ngauna boka dengu ya na elonda na kena lebu. Sandriani isa binaka boka lebu di beni. Boka rongo tiko mai tukolin rabikula ni bula binaka ai Dere Bay Resort mai koro. Binaka boka lebu. Arto nanu mitukin na be ngarabi binaka boka lebu na lingani rakadaka na Dere Bay Resort mai koro tukoli bula binaka mana ini na bukimboro binaka boka lebu na sea tinaikara sema tiko ya ningo Laudala Beach ni bula binaka na sea wanu ini binaka tiko ya ningo ngarabi na singani kuwa esi tangi ibingo au sang-sarangan ikilana na monitaro yesin rubital no kide ibingo
Ngo i Santa Rosa. E ne radio Bula Duavata e San Francisco e Kauti Keda Vata mai. Me adova na non tanga una katarawa ki rau sa tatau e ke ni samode ni kalongata. Nanda Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Keda Vata mai.